Hello. Good evening sa lahat. Good evening sa tanan. We're all Pagadian, Happy Church. We're so glad, no, nami karon, kauban ninyo. You may be in distance. Amo din ha, pero in this time, murag bulang yapon na itong kasing-kasing. It's been a while na wala kayo pinakibalik din ha, no, sa Pagadian. But thank God for this opportunity that we are here tonight. Salamat sa pag-imbita sa amo Pastor Roxanne, and together with the leadership, Pastora Rita, kumusta po? Hello. First, I would like to check, okay lang ba ang amuang mic? Madungog ba ninyo diha? Okay? I-change na lang, no? Sa ilang. Okay. Sige daw, taas na magkamot kung madungog ba ninyo. Ayan. There we go. Yes. Good to see everyone. Palakpakan sa nato si Lord sa iyang pagmamaayo karong gabi. Praise the Lord. Once again, maayong gabi sa tanan, especially to Pastora Lita, the rest of the 24 pastors nga nakakaroon. Salamat kayo sa pag-imbita. Ako og si Judith Lipay kayo ni nga maging part ani nga very special night, no, para sa tuwang tanan ng mga husband and wives, and we believe that the Lord has a great word for us. Kining gituyo gid namo nga live gid ta, no, kay lahi gid ang feel kong live, lahi pod ang feel kong kanang naka-record lang, no. So, di-cancel na mo mga appointments para lagi sa inyo. Kay love kay namo mo. Wala sa nag-date kay para lagi din sa inyo, no? And so, we are so happy from Davao City. We send the blessing and greetings to all of you. Bishop Curly and Mama Nelly also is sending their love para sa tuwang tanan. Okay? Praise the Lord. And so, kisay andam na mo dawat sa word ni Lord karong gabi. Amen? Praise God. Hallelujah. Wow, grabe ka mga nindot sa mga sirina, no? Tanan naka-get up, tanan naka-dress, no? Ready kayo ang mga husband and wife, okay? Sigaw muna lahat ng mga husbands. Come on, lahat ng mga lalaki, sigaw! Ayan, lahat ng mga babae, sigaw! Okay. God is good. Ayan. And so, before we start, no, let us come into prayer. Potay Zone, I would like to ask Judith to lead us into prayer this evening. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, once again for gathering us tonight. Thank you, Lord God, for this platform, this Zoom online, Lord God, that is available for us, Lord God, para kami, Ginoo, Lord, maka-reach out sa matag-usa. Even, Lord, we thank you for this opportunity, Lord God, that you have given to every couples, Lord, especially sa Pagadian Happy Church, Lord. Yes. Salamat, Ginoo, sa mga couples na nag-represent karong gabi una, Ginoo, na ikaw, good Lord, mag-speak sa among mga kasing-kasing. And Lord, allow your word to really minister to us, and even, Lord, strengthen every relationship that is present right now. Lord, we thank you, oh God, because you are the one who ordained this marriage, and we believe, oh God, that you have a word for us tonight. And Lord, we just open up our hearts. Lord, we just offer to you, Lord God, our lives, as a couple, as husbands and wives. Yes, Lord, saligan ka na mo, Ginoo, sa imong paghimuon karong gabi una, Ginoo. Lord, we allow to open up our spirits, Lord God, so that your word will really minister and really change us, Lord God, from glory to glory. Salamat, Ginoo, Lord, sa imong presensya karong gabi una. This we pray in Jesus' name. Amen. One more time, palapakan natin si Lord, mga kaisonan. Amen. Praise the Lord. Now we can see every one of you are responding to us, no? This evening, this is a very special time para sa mga mag-asawa. We believe na dapat ang Valentine's Day, mauna ang dapat mo gini ang dili ni para sa mga single, para gini sa tuwa nga mga milyo, di ba? No? And karong gabi una, we are going to share something that kakaiba. Dili ni sa normal lang na wali, no, or normal lang na sermon, because tonight na kami mga
buhaton at the same time natay mga hisgutan, especially nga itong mga points that would open up our understanding. Kaya na-realize mo naman ni Judith na the way you look at love and the way you understand love or the way we understand marriage na ay dako kaayo nga impact on how we behave sa atong marriage. Okay? So, naay mga ginatawag nato nga mga marriage myth. Okay? So, mo na nga itong istoryahan karong gabi, mga marriage myth, mga haka-haka or mga tuko-tuo when it comes to marriage, no? Basta man yung myth, mo na yung mga practices and behavior sa kadaghanan ng mga tao, pero dili siya tinuod, no? Ang uban, abi nila tinuod, ang uban po, abi dili sila motuana, no? Isa sa mga example sa mga myth, like, pag-abot og New Year, kinahanglan mo ampak ka kay para mo tangkad ka. Kung tinuod pa na ang mga Pilipino na ang pinakatangkad ng mga tao sa tibok kalimutan, no? Kung tinuod pa na. Another thing ng mga myth kanang again sa New Year, no, dapat nanay mga lingin-lingin, lingin-lingin, daghan para mudato daw, no? So dili na siya mga tinuod, mga tinuuhan lang siya, pero wala siya katotohanan. And we begin to realize na daghan po og mga myth pag-abot sa marriage. Okay? Daghan kaayo mga murag nindot paminawon, nindot sa kanang basahon or paminawon pero dili di ay sa tinuod. So naay mga pipila or unom kabuok ng marriage myth nga among hisgutan karon. Samtang kahisgot mi niya ni Judith, we want you also to relate with us. Tanawon po ninyo murag gato ba tani? Tama ba ni? Okay? Are you ready? Are you ready? Okay? So, ang first nga myth, ang number one nga myth, okay, I have a balloon here. Number one, ang pinakauna nga myth is this. Marriage makes a person complete human being. Okay? Ang marriage daw, I think aming PowerPoint na na-send, pwede na po ninyo i-change niya, no? Marriage completes me. Okay? Kisay nakadungog na anak ng mga istorya, you complete me. Di ba? Judith, you complete me. Labi na sa mga magkuyab mo or labi na sa mag-asawa, my husband, my wife complete me. Nindot siya paminawon, but I'm sorry to tell you, it's not biblical. It's not true. Okay? Hindi na tinuod mga kaigsuonan. Nindot lang siya. We are so misguided. I think mo yung pinakadako love nga kanang misunderstanding sa mga tao. Kaya abi man gud nila, pag maka-find na sila og partner, makumpleto na dayon sila. No? I think dili na tinuod mga kaigsuonan. Actually, in the book of 1 Corinthians 7 verse 34, sa Message translation, tanawan niya, sabi dito, the time and energy that married people spend on caring for and nurturing each other, the unmarried can spend in becoming whole and holy instrument for God. No? So in other words, before pa dahil dapat musunod sa marriage, dapat kompleto na diayta. No? Like, I love Judith so much. I love her. I honor her. I respect her. But I'm sorry to tell you, love, you don't complete me. You don't complete me. Only God can complete me. Only Jesus can complete me. Okay? So, gusto na ko masabtan natin yung mga kaigsuunan kay feeling magod nato nga ang katuang maasawa maoy mo kumpleto nato. Okay? Maoy mo nadaghan kaayo ta og mga ginatawag natong kanabitawng expectation sa matag usa. And later on, kasi nakapansin ana, na fail ka. Abi na akong ingon ani ka, abi na akong anak ka, abi na akong ingon ani ka. Dili man day ingon anak. Na fail ka because ang imong expectation dili mao. Okay? So, I begin to realize mga kaigsuonan nga dapat buo kadaan. Okay? Remember this. Your relationship with God makes you whole. But your relationship
with other people or other relationship will reveal the holes in your hearts. Okay? And so, this is very important nga dapat ang imuhang pangitaon ng yun. Okay? Nga makakumpleto sa imuha, si Lord lang yun. Can I hear an amen? Okay? So, remember this, ha? So, si Lord lang makakumpleto sa tuwa. Dili ang atong husband, dili ang atong wife. Kaya kung pangitaon na ako, akong completeness sa iya, I'm telling you, ma-frustrate ko, masubo ko. Kaya dili man siya makakumpleto sa tuwa. Pwede siya makadasig na ako, pwede siya makahatag na ako kalipay, pwede siya makahatag na ako encouragement, pero dili siya makahatag na ako completeness. Kaya ang tinuod na kompletuhan na lamang sa Ginoo. So, ang myth number 1, okay? Can you show this? Makita ko ninyo? Can we go back to the video? Can you see me right here? Ayan. Okay? Makita ko ninyo? Ayan. Okay? So, myth number 1, look at this. Busted. Okay. All right. So God, right? And now let's go to proceed to number 2. The second myth that we are going to talk about tonight is that only ang myth na all we need is love. All we need is love. Murag, paano ba, no? Murag tama. Diba? Murag, kinahanglan din nato ang love, especially when you're getting into marriage, that especially mo, magiging ang factor na nagsugod ang isang relationship, diba? Murag true din siya in a sense, but usahay mga good na mix up na nahitabo ba? Especially nowadays na nahimo ng ang pasabot nila sa love is usahay na misinterpret nila as lust. Pareha sila letter L, pareha sila 4-letter word, pero dahil sila ang meaning. Usahay nahimo na siyang abi nila pag ang love is in the form of lust. And that is why tonight ato ni siyang karoon. Amen? Kasi attraction, kada bitong abi nato kanang kilig-kilig mo na siya ang love. Abi nato kanang ganahan ta mo tan-aw sa atong partner, attractive kay ta sa atong partner, meaning nato love na siya. Usahay abi nato kanang pag upset na siya, pinapakita nato siya, that means already that we love that person automatically. Dili ba yan? Because love is not a feeling. Sure. Love is not a feeling. It's a choice. It's a decision that we make every day. It's not every day that we love our spouse. Tama ba, mga babae? Tama ba, mga wives? Dili permitting ganahan ta sa tumbana, usahay kita ganahan sa kay sa puton ta, usahay ila nato ganahan ang ilang the way sila mo lihok, the way they express themselves towards us. But there are things na atong ginaabi nato tuuna na mauni siya, tapos karon di ay dili day mao. Murag na usab man iyang ugali, na usab niya ang itsura, di ba? Especially na naga-mature ta, naga-usab din nato ang mga panagbuhay. Dili forever na sexy ta, dili forever nga slim atong mga bana, gwapo sila. It's always a choice. It's an action word. Amen? That is why, karon in 1 Corinthians 13:4-7, gusto na ako basahon nino. 1 Corinthians 13:4-7, this is very popular. Love is patient. Mo niya tinutanay sa love. The Bible says what really love is, and this is the true meaning of what love is. Love is patient. Patient ka kung dugayan mo ang bana, patient ka kung dili niya ma-fulfill yung promise sa imuha. Amen? Love is kind. Butan ang lugma. Maski pang unsa ang mga nahitabo sa inyong situation, we have to always show kindness to one another. We have to release kind words to each other. Biskan pa siguro punguta, maski siguro mga babae no kanang gidugo ta kay grabe ang mga sapot niya, pero we choose to express words of kindness. It does not envy. Dili jealous ba kanang envy, dili maibugod. It does not boast. Dili it is not proud. Amen? Dili ni hambog. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Dili lang kaugalingon lang nato pero may atong ginahuna-huna.
We need, because right now, partner naman ta, one naman ta. Dili lang ako ang kaugalingong kalipay, ako ginapangita, but also the happiness of your partner, our spouse. It keeps no record, it is not easily angered. Diba? Dili masapot. It keeps no record of wrongs. Amen? Kani, dili ta mga historians, mga kapatid, kasi sometimes this is the one also that triggers quarrel every time na ay mga pangitabo, pinto na yung tao, una, ikaw anak ka, let's start to pinpoint one another. No, that is not love. Love chooses to forgive, always forgives, always considers one another. Yes. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Amen? Amen. Gusto nato ang kamatayan not going to allow na panag-iusa. It always protects. We always protect one another. Dili na ko itabi ako ang partner sa lain kaya kung bana oy kay kuan kay siya kana niyang batasan kasi kay muhago pag kuan kay ni siya nagay ka. Diba? We always protect one another. We always make our partner look good around people. Amen? We're going to protect each other. It always trusts. We always believe in each other. We always hope. Love always hopes. Nagalaon ta sa matagusa. And love always perseveres. Amen? Wow. I believe that this is really, when we really go back to the principle of the word about love, daghan pagid kaayo tag-usab, no? Thank God for the word that is really powerful, and let us really understand that true love is not about lust, but it's about action word. It's about giving one another. It's always learning how to love through what the Bible says in 1 Corinthians. All right, so let's kanisha. Love, love is all we need. Is all we need is love. Let's back. Okay, so now we have already busted duha ka buok ka mga haka-haka or tuo-tuo when it comes to marriage, no? Ang first, dili gid ang marriage makakompleto. It's the Lord who can complete us. And I like gisulti ni Juliet kanina, no, that love is not all we need, no? Kasi ang mindset man gud sa uban, dili love but lust, no? But we believe that when we go back to the Word of God, diha nato makita ang tinuod ng gugma. Okay? Para pakala ko muna si Lord one more time. Let's clap our hands to the Lord so we would know that you are engaged with us. Ayan. Ikatulong kami, no? Ito, daghan kami. Third, healthy marriage are conflict-free. Oh, tinuod ba ni? No? Tinuod ba ni nga pag healthy ang imong marriage, walay problema, conflict-free. Kung healthy daw, no? So, tanawon nato ni kung tinuod ba gini mo kaigsuonan. Now, of course, God wants us to be happy. Okay? Gusto ni Lord, kisay happy diha sa ilang mga marriage life. Mga loban mo langanin mo sa sila kamot mo, no? So, but God wants us to be happy in our marriage. Pero gusto na ko masabtan nimo nga, again, kami ni Judith, we have been married for the past 13 years, no? Karong February 21, ika-13th anniversary na namo, no? Tulo na kamo ang among anak, so naanap po may mga experiences. Pero nakita na ako, masasunod sa kami yun, grabe ang kalipay, grabe ang comfort, grabe ang wisdom, grabe ang pleasure, ang grabe din ang joy na makita nimo. But at the same time, ang kamaturan, sa sunod po sa kami yun, grabe po ng away, amen ba tadiho? Grabe ang misunderstanding, grabe ang confusion, grabe ang frustration. So, ang healthy nga marriage, dili lang sa actually puro lipay. As a matter of fact, ang healthy nga marriage, naapoy mga away-away. Okay? Kasi kung ibutang nimo sa imong isip mga kaigsuonan nga dapat ang healthy nga marriage malipayon siya, no? So, ayaw yun ibutang, listen to me ha, ang imong asawa o imong bana, daily responsibility niya
Binaha nga magpalipay nimo. Dili. Ikaw na imuha ng responsibility nga kinahanglan malipayon ka sa imong sunod. Okay? Gina-promote mo perminti ni Judith Manggod nga pag-abot dapat sa marriage mga igsuonan, dili magud na sa sige kag pangayo, ako. Di ba? Ngano, kung musunod ka sa kaminyoon or minyo na ka, tapos needy. Okay? Minyo na mo, pero ang imong approach perminti dapat ako, needy ka. Ako palipaya ko. Ako respeto ako. Okay? Niya ang usap po, sige po siya, ako kinahanglan man po na po ni, ang ating attention, encourage ko. Ako kinahanglan po ni mo, i-appreciate. So ang mahita mo, kamong luha, sige pangayo, sige demand. So what will happen to a relationship? Na sige demand ang tanan, puro take, walay give, walay hatag. Conflict yun mga kaigsuonan. That is why, ang healthy ng marriage is not always based and goal is happiness. As a matter of fact, mga kaigsuonan, God will use conflict sa marriage para mabakid ta ug mahisama ka kang Lord. Okay? And we know that in the book of Proverbs, it says there that people learn from one another just as iron sharpens iron. Proverbs 27, verse number 17. Okay? Iron sharpens iron. So, ang mga conflicts, mga kaigsuonan, diha sa sunod sa kaminyoon, makapalig-on di ay na. Okay? Kasi ang atong goal sa atong kaminyoon, dili lang para malipay siya. Ang atong goal sa atong kaminyoon, mahisama ta kang Jesus. Okay? Muna nga, lipay kayo mga kaigsuonan because I become a better me because of my wife. Sa dihang naga-conflict me sa dihang na ay mga butang na ginakorek ko niya, I become a better me. Hallelujah. Because of that conflict. Amen? And so, this is my encouragement to everyone in this place today. Na kung naamay mga conflict sa inyong kaminyoon karon, na away-away, okay na. Normal na. Okay? Normal na. As long as you begin to go back to the Word of God, mga kaigsuonan, that because of that conflict, you need to sharpen one another. So kami ni Judith, naghimog mi so on o kanang goal sa isa't isa kung mag-away mi para sulubaron ang problema. Dili mag-away mi para ipakita kung kinsay tama o kinsay mali. Pag kanang klase inyong away, pakita kung kinsay tama o kinsay mali na wala gid mo'y maabtan anak. Pero kung mag-away mo para masulban inyong problema, diha ninyo makita ang grasya sa Ginoo. At the same time, after that, after the years and through the years, kasagi mo kauban makaigsuonan, makita ninyo nga, ay, thank you Lord, because of this marriage, nabakid yun ko, because of this marriage, nahisama yun ko kang Jesus. Again, the goal in life is not happiness lang, but the goal in life is to be like Christ. Okay? So, ang myth mga kaigsuonan nga unhealthy nga marriage, walay away, walay conflict, I think that is not true. You have to close your ears. So, this myth is busted. Okay? Nakainom ako sa story ng Pastor Joel ba? Kaya wala daw sila away-away yun for pila ka years na, for pila ilang marriage na for 30 years na nag-uban daw sila, wala din daw sila away-away. Yawan na. Yawan no? Siya giyon sa man, yung sa yung sekreto. Mao di ay, kaya wala ko din sila dulog-dulog. Wala ko din sila istorya-storya for 30 years. Waiting ka na. So, really, no? So, let's go. Proceeding to myth number 4. Here. Myth number 4. Teka ni, medyo paano siya, pero I believe this is also important for us. Sex is really not that important in a successful marriage. So, only ang myth number 4, ang sex daw, hindi kaya na siya importante sa marriage. Hindi ko masulat na. That is why kaya ito istoryahan ka rin, because I can also recommend the book na about his needs and her needs. Only you can also look at this and study what are the needs that unsay pa mga kinahanglan sa inyong bana, unsay kinahanglan pa sa inyong asawa. Because
una sa tanan, ang men, they really need sexual fulfillment. So, iklaro na ako na mga babae, mga wives, as much as dili man gyud ta, unana gyud ka ko, ano, kaya ra gyud nato, no, nawala yung nani, pero ang lalaki, kinahanglan na nila. Alright, we have to be clear on this with wives because, usahay man ko ang mga typical wife, dili sila kasabot ani. Pero kung masabtan na gini mo ni, men, this need in men is so strong that it must be satisfied. Kung ni ang grabe ka strong ni na need sa lalaki na kinahanglan din siya masatisfy ni ani na aspect, ani nga area. Because if you want your marriage to be proof affair, kani ang sekreto. Ayaw gyud i-allow nga dili nimo ihatag ang ginapangayo sa imong husband, especially in sexual relationship, because sex is not just about lust, but it is coming together as one. It is like uniting yourselves, inyong kasing-kasing, inyong soul, and you are building yourself even more in your intimacy. And this is very helpful in our marriage. Labaw na karon siguro mga tungod sa kabisi, kahinunggo ka siguro kung mga pag binata pa mo, murag grabe ang mga kani sexual urges, no? Pero pag maminyo na gani, murag makulangan na, murag dili na. Because that's what the enemy wants to happen in a relationship. Na mabisi na ang bana sa pagtrabaho, mabisi na ang wife sa pag-atiman sa mga bata, that they no more have time to connect with one another in terms of this intimacy. So very helpful din siya sa ato ano. And also sa mga wives, ang mga kinahanglan sa mga wives, kailangan nato masabtan nga husbands, kinahanglan po sa wives ang affection. We need to be appreciated, we need to be caressed, we need to be kanang i-hug, i-kiss from time to time. Ayaw lang po sige shortcut, di ba? Kanang, diretso lang ka, hindi ka mo hatag, ana. Tami sa ang imo asawa, tami o gugma, tami express sa imo ang love sa iya. Love, wapa lagi kay kakaroon, salamat sa imo ang giluto ha, lamig ka ayo mo giluto ba? Your wives needs that. Yes. Amen. Amen. And that is why, kanang in 1 Corinthians 7:2, no? In 1 Corinthians 7:2, sinasabi dyan, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, Yes. and each woman with her own husband. So very clear in the Bible, wala na i-excuse, i-exact sa Ginoo, because this is the key to every healthy marriage also. Na nabi intimacy in terms of sexual relationship. And I believe that kung kinahanglan man nato ni siya, kung i-burst ang myth na sex is not important in successful marriage. Yes. So, ready na ba ka tonight? Yes. Ayan. So there we have it. Nakanatay upat kamuok na nabusted, no? I hope nga naamoy mga na-receive na yung mga na-learn karon. We're gonna go to the fifth point, nga mga myth na about sa marriage. Number 5 is this: the key to having a lasting marriage is finding Mr. or Mrs. Right, no? Mao daw ni ang kuan kining successful marriage daw, no? Nga dapat ang imong bana Mr. Right or Mrs. Right. Tama ba ni? Okay, tama ba ni nga mindset? Okay? Now, I think again, mga minyo naman ang naa din no? Na natay mga asawa, na natay mga bana, pero basic na ko pa sa inyo, naguna-una pa ba nga tama ba na akong naminyuan? Mao ba yun misya? Okay? Basig naa pa diha ba? Nasa naglingkod diha, kaon mo, basig nakahuna-huna pa mo ba? Basig gahapon lang, basig last week na mo nakahuna na mo. Mao ba ginigihatan, Lord? Is this person the right person for me? Basig mao ni dili naga-work out ang among relationship kay dili siya si Mr. Right, dili siya si Mrs. Right, no? So I think right now we have to bust this kind of mindset, because para sa kuha, it's not about finding the right person, but it's being the right person. Okay? So sabi mo, sige, so kasi
Dili lang ikaw para sa kuha. Di, ang pangutana karon, ikaw, right ba ka para sa iya? So in other words, before you put the demand on other people, especially to your spouse, kinahanglan ikaw sa una. Kung naa kay gusto mausab sa ilaha, dapat ang kanang kausaban ni imong gusto makita niya, magsugod na sa imuha. Okay? If you want something to change, it must start from you. Okay? So, in other words, it's not about finding the right person. Siya na pag yung tama, pag inakumanan na, pag hindi nag-work out ang atong relationship, kaya hindi ikaw para sa kwa. No. No? Ikaw na, i-work out ni mo na. Para sa kwa makagsuunan, pag i-work out lang yun ang relationship, I tell you, muhimo gina siyang panalangin. Mahimo gina ang inyong marriage, ang inyong pamilya nga malipayon. Okay? Mga bana, dapat kanina nagstorya si Judith about kining fulfilling our desires, ingon nga mga bana. Hallelujah. Yes, I'm excited. Ano ba ubal gusto na manguli, no? Ayaw sa kumano sa natong topic karon. No? Indeed, no? Naagin mo ginatong pinaka number one nato nga desire about again, sexual desire. But kinahanglan kabulukod ta mo complement sa ilaha, no? So diha na magsugod sa tuwa. Okay? So karon orasa, instead of putting the demand sa ilaha, ikaw bagid right person para sa kuwano, na minyo naman mo, be the right person. Be the best husband. Be the best wife. Be the best spouse. Amen? Pasahon na ako sa Ephesians 5 verse 25 down to verse 28. Nindot kayo ni. Kumabutang na to sa akong screen, palihog ko, no? Grabe kayo ni. Sabi dito, husbands, go all out in your love for your wife. Wow! Klaro, no? Go all out. So walay reservation, mga husband. When you love your wife, go all out. Okay? Kung gusto mag-shopping, pa-shopping nga. Okay? Siya lang pabayara. No? Go all out. In other words, walay reservation, walay hesitation. Kung mahigugma ka, ihatag tanag. Go all out in your love for your wife. Exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Ayun. Dapat ang gugma, dili kuha, dili hatag. Christ's love makes the church whole. So dapat ang atong gugma sa atong wife, makatibuok sa iyaha. No? Though she is complete by her own, but all the more, ang inyuhang marriage pakagsunod, mahimo siyang blessing nato sa natanan. His words invoke her beauty. Wow! So ato ring mga pulong, ingon nga mga husband, baka pagawas sa ilahang kagwapa. No? Ayaw nang pagtanaw mo sa imong asawa, pangitan na ni mo ron eh. Abaan na ni mo ron eh. Di ba, nagyat-yat naman na imong bil-bil eh. Ayaw anak, no? Tanggalan na siya. Dapat imong mga words will invoke her beauty. Woo! Di ba? Ganang, grabe lang, kada adlaw. Grabe nagtikagwapa nito kada adlaw. Ano nito nga mga words, no? Hallelujah. Everything he does and say is designed to bring out the best of her. Wow! So ganun pala mga kapatid yung sekreto, no? Everything na sasabihin natin must bring out the best in her. Now, lately nakita din ako akong asawa, she's going to the next level. Sa una makita ko ninyo, ako lang nagawali. Ako lang magtutuyok, no? Ina-invite ko sa lain-lain ng mga lugar. Pero nag-desire ko nga, makauban din ako sa ministry. Makauban din ako sa pulpit ministry. Makauban din ako siya in encouraging the people around the churches that we go through. And so lately, mga kaigsunan, hanga kahit sa iyaha because she's stepping out into her comfort zone, out of her comfort zone. And invite me all over the world. Gracias sa Ginoo. We've been to America. We've been to other places. Mga kaigsunan, encouraging the husbands and the wives, encouraging the young people, encouraging the young professionals. And with me is my wife. And I believe part of that was because of the words na akong istorya sa iya. Okay? Sabi dito, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. They're really doing themselves a favor. Check this out. When you love your wife all out, when you bless them, when you bring out the best for them,
The Bible says, actually, you're doing yourself a favor. Balik na sa imuha. Okay? Balik na sa imuha. Since they're already one in marriage. So everything, mga husband, everything na ginagawa mo sa wife mo, actually, para din pala yun sa'yo. Amazing, right? So it makes all the more your marriage life, mga kagsunan, become fruitful, hallelujah, and a blessing. So the key, sabi nila, okay, ang myth na the key daw to successful and lasting marriage is finding the right person, finding the right one. It's not true. Okay? The answer is this: be the right one. It's not finding the right one, but be the right one. Can we declare? Pwede natin i-declare? Today or tonight? Come on, declare natin tonight. By the grace of God, I will be the right person for my wife or my husband. Okay? So this myth is busted. Ayan. Now let's go to our last point, and I'm gonna give this to Pastor Judith. All right, let's go to number 6, the last one. Na myth, no? Medyo related to siya ganina sa ato ang number 5, which is the 6th one is, once I get married, he or she will change. Kanina kanang, actually this is just related to the number 5. Pero, sa mga pag-enter nato into marriage, di ba? Kanang, nagtuota nga, mausap na nato niya kung banan. Mausap na nato niya. Pero, later on, we realize that until now, the one that you don't like from him, sa to imo dili ganahan sa iya nga sa imong spouse, naagihapon dito. And now you're somehow you're probably right now naging frustrated ka na, naging murag discouraged ka, disappointed ka. Ano ning gatin mo ko ano nga marriage? Ano sa man akong gipili? Nga wa man day gihapon siya nausab because of this wrong concept. Naabi na to ang ato ang gugma lang ang makapausab sa iya ha. Diba? We think that all we need is love. All we need is love na para lang din mausab siya. Sabi tayo kanta dito sa Frozen. Atong si Christopher. Christopher Fixer Upper. Gisulti niya nito nga kaniya song, line sa song, I can fix him up and he might work. A good woman's love is all he needs. Walang daw, kinahanglan lang daw sa imong partner is just love so that he will change. But unfortunately, siguro na-realize niyo mo, karong panahon na, Lord, wala pa mga gihapon na apang gihapon kay gina-expect sa imong husband na mag-usap siya diha sa inana nga aspect. But you know, this is my encouragement sa inyo ha. Thank God that we are serving the Lord. Amen. And because it is not our responsibility to change our husband, but it is the job of the Holy Spirit. Amen. And that is the best thing that we can have. We can receive that truth right now. Kasi dili di ay nato obligasyon na usabon nato ang bana. Kaya usahay mang good feeling nato nga kung dili nato mausab atong bana, we are not a good wife. Or either way, kung dili na nimo mausab ang muhang asawa, dili ka maayon na bana, dili dahil na magsuon. Because it is the Lord who will bring conviction to each one of us. Yes. Diba? When the Lord, especially mo na importante, bana, mag-asawa, paling yun ka sa atong devotional time. Always seek the word of the Lord. Have a personal seeking of the presence of the Lord because it is where the Lord will speak to us clearly. Kung natin mga aspects na kailangan natin i-change. Diba? Kung sa'yo lisod kaayo ko, ang demand is coming from our spouse. Kay feeling nato dili oy mas grabe ka, mas anani ka. Dili but kinahanglan nato ang gikan maminaw ta sa pulong sa Ginoo what the word of the Lord says. Kay diha mas mag-convicta. And as we continue to be convicted and obey, makita gid ang changes sa ato ang kinabuhi. And little by little, pakaingon na lang gid ang spouse, hala, lahi na lagi ka. Lami na kaayo ang imong ang glory ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. And I believe that kanang pag naon na ta ani na pagsabot, di ba? Natay ginaingon na if I change, everything changes. Yes. So always the change should start from within us. Change should start una sa ako ang kinabuhi bago ta mag-expect of other change sa uban. Amen. So if
Once I get married, he or she will change. That's personal. Yan. There we go. So we have the 6 kaigsuonan ng mga myth nga we have to throw away, no? Once I get married, he or she will change, okay? So ako lang i-recap sa inyo ang number 1, mga kaigsuonan. What was that? Number 1, ang myth nga makompleto na gid ko kung nana ko sa kaminyon, marriage complete me, okay? Marriage makes a person complete. That's not true, okay? Only God. Even if you're single, even if you are widow right now, even if nobody is with you, you are complete in Christ, okay? Second, number 2 nga myth nato, mga kaigsuonan, love is all we need, no? Dili lang love is all we need. When it comes to mindset nila nga love is last, ang mindset nila sa love is getting, that's not the kind of love na ito kinahanglan. Ang kinahanglan na ito nga love, kanang gikan sa pulong sa Ginoo. Kanang love na gikan din founded mismo sa gugma ni Lord. Ay katulad nato nga myth nga gibasted ganina mga kaigsuonan is ang healthy daw nga marriage wala conflict, no? And that is not true. As a matter of fact, pag naay conflict sa sulod sa marriage, kung sakto ang atong pag-respond, sakto ang ato ang makaigsuonan ng ato ang kasing-kasing, actually all the more mahisama pagita kang Jesus. All the more makaigsuonan, hallelujah, mag-glorify pagin nato si Lord. Kay mga mahil or matarong man ang ato ang mga emotions, kung matarong ang ato ang mga wisdom, ang ato maturity. Number 4 na myth natong gibasted ganina is ang sex ba dili kinahanglan sa marriage? No, klaro kayo, mga lalaki, itayo natin ito. Ilaban natin ito. Ang successful actually nga marriage dapat na ay continuous ana, no? Ang sex para lang din sa sulod sa kaminyoon. Ayaw igawas. Okay, diha na madaot ang tanan. Ayaw igawas. Okay? So I encourage, everyone, especially sa mga nakapadiha sa mga punto nga nagpa-baby pa mo, hala, padaghan. In Jesus' name. Kinahalan mo sana yung atong mga lahi. Number 5, ang atong myth na gibasted ganina, mga kaigsuonan, is kining ato ang kida o sa lasting na marriage is finding Mr. Right or Mrs. Right. No? So, dili siya tama. It's not about finding the one, but it's being the one. Okay? And number 6, iklaro kay Pastora Judith, no? Nga, once nata sa marriage, no, it doesn't mean na mausab na siya. Okay? So, kanang imong banay, imong asawa, gipag-aslan sa una, hangtod karon maura gid niya ako na siya. No? May pag-surrender na lang nimo na ang Lord. Okay? The best thing to do is coming to the presence of the Lord and allow the Holy Spirit, okay, to work it out in their life, mga kaigsuonan. No? I begin to understand na Judith cannot change me. I cannot change her as well. But the beauty of this, kung naa si Lord sa sentro sa inyong relasyon, ang Ginoo ang muhimo sa transformation. Ang Ginoo ang muhimo sa kausaban. Amen? Sa dihang gihimo sa Ginoo ang langit ug kalibutan, masay nahitabo. Adam was so consumed. As a matter of fact, I would like to use the word lost. Halos nasaag siya sa presensya sa Ginoo. Nakalimtan na lang gud niya, mga kaigsuonan, na kinahanglan niya ang partner, na si Lord pagid ang naka-notice na it's not good for a man to be alone. Na-imagine na ako siguro pag sulti ni Lord kang Adan, it's not good for you to be alone. Siguro nakasulti si Adan na to, alone? Kung saan ang alone, Lord? I'm not alone. I have you in my life. So, buot pa sa mga kaigsuonan, si Adan is so complete. Man is so complete that he doesn't need anything or anyone, just the Lord. Na-realize mo naman ni Judith, when we enter into marriage, kung naan na sa marriage, kinahanglan una, makumpleto ta ni Lord. Kaya kung atong kasing-kasing dugo-dugoon, atong kasing-kasing daghan kayong saman, kasi mahitabo, hurt people, hurt other people. Okay? Jealous people also will give jealousy to other people. And that is why ang healing sa marriage, makaigsuonan, it's not on both of you nga magpakita ay kung kisa'y tama, kisa'y mali. No. It's when we come and humble ourselves together
and allow the blood of Jesus, allow Jesus to heal each and every heart. I'm excited, mga kaibigan, that through this special day, sa ato ang meeting today, sa ato ang tapok karon, I pray na naay mga marriage na ma-restore, naay mga marriage makaisuunan nga musamot pagid ka in love ng matag usa, o naay mga marriage na magpadayon, magpangalagad kang Lord. Because sa tinud-anay na ang marriage gi-design ni Lord para kamong duha ma-fulfill ninyo ang purpose, ang plano ni Lord sa inyong mga kinabuhi. Amen? Hallelujah. Palapakan muli natin si Lord for that. Hallelujah. God is good. Sige, while you're standing, let me just pray for you. Can you extend your hands as high as you can? Pwede isakay mo pagkaisonan. Hallelujah. Ginoo, salamat po sa ngayon na pagpamalandong sa tulong, ma-establish, Lord, ang kami niyo, dili sa mga hakat, dili sa mga tuo-tuo, kundi Lord, na pulong. So, karong orasa, Lord, ang imuhang pulong, Lord, na na-release, gikan sa Davao, na Pagadian, ma-release sa pangalan ni Jesus, mamahimong ipikpo sa pangalan ni Jesus, makahimong na maka-restore sa matagpusan kasing, maka-restore sa matagpusan na husband and wife, restore sa community ni Jesus. Karong orasa, Lord, ginapangayo namo ang imong grasya sa matagpusan na kami, Lord. Kung naa may uban din sa mga struggle, na uban din sa Lord na uban din sa mga Lord nga ang among maintenance na lang. Lord, I pray nga na ay bagong bagong buhok na Lord. Sa matagpusan ito, hallelujah, karong gabi una. And Lord, salamat Ginoo. Una sa kami. Ikaw, Lord, at o gahong, Lord, mamahimong, kompleto o malipayon. So, karong orasa, ulong Ginoo, mahimong foundation sa among gugma sa mga. Lord, una mo kasing-kasing, Ginoo, sa gugma nga gikan sa imuha. Kanang gugma, Lord, nimo sa cross. Gugma, Lord, nga dili sa fish. Kanang gugma, Lord, sacrifice. Kanang gugma, Lord, na willing mo lay down sa mga kinabuhi. Kanang ang klase nga gugma, just like Christ of the church. Mauna, Lord, ay bubo na sa matagos sa mga kasing. Lord, salamat sa imong Espiritu Santo nga nagtihok, hallelujah, na nag-usap, hallelujah, o tulti Ginoo, kulong na buhi ng isang mga kasingkas. Among ginadawat, Lord, ang kamaguhan, kausaban, labaw sa tanan, Lord. Among ginadawat, Lord, ang bagong agugma, nagikan sa imuha. Sa pangalan ni Jesus, and all the people of the Lord will say amen, and amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo sa opportunity na mag-share sa Pastor Rita. Thank you kayo, Pastor Roxanne, the rest of the leaders. Thank you so much. We can see you. Nakapula ka. Nakapula si Pastor Rita. We love you. God bless you. God bless you. Thank you. Enjoy the rest of the night. God bless you.